Aro. Ariko twizuka abashumba na soni mugira. Nakoze iki? Erega mwijana nakubonye n'urutwe uri kwiremba mu rugo nguje guterita Yvonne. None surandebye ubona nabishobora. Ubishobora? Telefone idashinga n'ibyango bidashinga. Ivyo byakongoje nguje guterita mu rugo. Ugize ngo Ariko se Keli ko numva wo bikajije wari Yvonne. Oya sindi we ariko turavukana. Vana umwana aho ngaho twivugira ibyacu. Ariko twuza umwanzuro ngufatiye. Nonongera kukubona kwiremba mu rugo. Zagututisha amabayo n'imijugujugu. Damayi. Iririmbo ngomba kuyumvisha TWIRI. Kanza mitano na muhamagara kwanza. Aro. Shatwi numvisha indirimbo. Ariko nuyumva iragukora ku mutima kabisa. Shaka vumba ugabanya ibikabyo. Oya, shatwi nabyo ibikabyo. None ndi seriye kabisa. Ngo indirimbo kandi irinkure ku mutima. Seriye. Bayitukuri ni yari DJ OK. Ngo ri DJ OK. Niyo. Kuri YouTube video uriho. Gereva nava ahubwo nayireba. Ubwo izina ryayo ni ukuri by DJ OK. aravuze ngo Naho nago wibeshe. Gusa wibuke kumukanda subscribe. Aro. Ariko twizi kuri kivamvani. Byagenze gute? Mama Sabira n'ugufana n'ubusazi nibi. Uri kuvuga ibihe? Uziko ndabye imyenda yawe yose. Sanga ngo wagiye wanikaho ngo nyagiso. Nyagiso nyine erega ndamufana. Nuko ariko mwaje mumenya yuko amahirwe y'imyenda atari y'inguru. Ubwo ushatse kuvuga iki Keli? Abonye Joyce bimuhira kwa Juno kugira ngo nawe bizacamo. Umva bidacamo se bizagenda gute? Inama nakujyana nuko wakigira guhinduka va muri ibyo. Urimo satanisha. Aro. Ariko twizi ko rubanda musigaye mwiyemera. Byagenze gute? Uzikana hose uri kunyura. Uri kugenda uvuga ngo wa depoje. Cyane rwose na depoje ngiye ko mu gitifu. Ariko umushonje arota. Munabaza si yari cyangwa se umwarimu ugiye kuba gitifu. Shana amahirwe mbiguhereye kabisa. 100% ngomba kuba gitifu uko na depoje. Aha, cyo kuzurashekeje. Ikorera ko kwimisha ingurube naho ibindi byihorera.